Sadurung titiang ngamiletin pacentokan dan mucana. Sani mamurde trihi tekaran pinakedasan laksanayang dan nukir. Lugrang tiang inahang angge. Wasta titiang nilo putusannya larasati. Perwakilan kelas Roras Mipasiki. Inggih suksema atur titiang majeng ring pangit terbaus. Inggihan galah sani kapaice ring padewekan titiang. Ngaturang sembrano wacana majang ring ide danis sarang sam. Sadurung titiang lanturang atur pineh ka pertama lugrang tiang ngaturang rasa angai bagio majang ring ide sang yang widuasa. Duaning sangkaning paswecan ide Presida iragam masadu ajang ring genah tergalahe sani becik puniki. Swastiastu. Majang ring panureksa sani uang yang titiang. Majang ring para sesia pamilat pacentokan sami sarni uang yang titiang. Ratu idadane sarang sami sani ton presida titiang cerce siki-siki sani dahat tresna sihen titiang. Idadane pamiarsa sinarang sami. Mausang indek danu kerti punika boyo jetios. Wanta sinale punggil paham saking sat kerti sani mungguhin leng pepelajahan agama. Napi ke sujatinin sat kerti punika? Sat kerti punika kawangun antok kalih kruna. Inggih punika sat miwah kerti. Kruna sat modue arti nenang. Lan kerti modue arti suci yatnya utawi pidabdab. Dadasnyane sat kerti punika madue teges nenang kesucian utawi yatnya sani patut kemargang oleh para jatme ring jagate puniki. Nganinen inde pemargi prakertiatnya minakadi ka pertama sani kebaos atme kerti inggih punika usaha sani kelaksana yang mangde side sahyang atme nenten kaikat oleh audio. Openg kalih sani kebaos samude kerti nenten juwenten tios ngelaksana yang usaha miara samudra pasih miwah pesisir. Ping tiga inde warna kerti ninten jetios wantah ngelaksana yang kawentenan alase sane pinake genah para beburon maurit. Selanturnyane sani kebaos danu kerti punika usaha nglestariang genah pawutuan toyo utawi sumber-sumber air sekadi pesiraman tukat danu miwah sanilianan. Selanturipun kebaos gat kerti inggih punika wantah upakara pebersih palemahan antuk ngawatuang upakara taru tawur caru marubo bumi miwah sani kuas. Sani kaping unta kebaos manusia kerti inggih punika marupo upakara manusia yatnya ngamargyang upakara dharma kauripan nganutin guru sastra utawi saking upakara magedong-gedongan upakara kepuspungsan upakara abulan pitung raina telung bulan ngotonin mapandes pawiwahan miwah saniliana. Inggih idedani pamiarsa sareng sami napi kesujatinen danu kerti punika usaha nglestariang genah pautuan toya utawi sumber-sumber air sekadi pesiraman tukat danu miwah sani lian-lianan. Pastike idedane sampun uning ring kegunon toya presida ngahuripin saning sani maurip sani wenton ring jagate. Usaha sani kaprasida keanggel jalaran mangde
kawintenan danu state asri inggih punika nenten ngrusak taru sane wenten turmaning margyang upekar melasti miwah ngaturang pakelang ring tengah danu lianan ring punika patut talar nguangun pahriangan ring widangan danu punika mangde preside ngelestarian kesucian ring danu usaha sani kemargyang mande preside ngawur dening sani kebaos keharmonisan ring jagati keharmonisan punika pacang preside kemargyang yening para umat sampun ngemargyang trihitekarana inggih punika keharmonisan sane imanusia sareng idewa kebaos pahriangan imanusia sareng imanusia kebaos pawongan maka miwah manusia sareng jagat dena ipun maurep sane kebaos palemahan yening iraga sareng sami sampun presiden ngemargyang trihitekarana preside iraga talar ngardi preside nuntut parejat ngemecikang sahaning pahriangan genah ngaturang bakti ring ide yang parmekawi trihitekarana talar presiden nuntut pare janani ngemecikang indek kawintenan widangan baline mangde asri saking kota rauh ring desa-desa duaning skadi asa punika kuat kasuksman trihitekarana ne patut punika kakaranin kalih kalimbakang pamekasnya ni ring jagate inggih idane suksemayang titiang mangdane presiden ngemargyang pawongan patut iraga ngemargyang sane kabaos atme kerti miwah manusia kerti yening ngaptiang pahriangan miwah palemahan parilaksana sane patut ngemargyang inggih punika untuk ngelaksanaya samudra kerti wana kerti danu kerti miwah jagat kerti inggih idane pamiarsa sinareng sami napi sane patut iraga ngelaksanaya mangde danune puniki becik turmaning pinaku prananing kahuripan sampun sepatutnya ni uparipe lan becikang mangde danune pinake statu asri nenten merusak tarusane wenten taler ngelaksanayang yatnya niskala sekadi upacara melasti miwah pakelang ring tengah danu taler ngewangun pahriangan ring widangan danu puniki mangde preside ngelestariang kesucian ring danu inggih idane pamiarsa sinareng sami yeneng kacu tetang daging dan maucana iwang inggih punika saneka pertama danu kerti punika sinalih tunggil paham saking sakyati kaping kalih danu kerti pinaka usaha sajeroning ngemargyang ajaran trihitekarana inggih idedane ratu sinareng sami sane wangyang titiang wantah asa punika preside atur titiang dumada jo wenten pikenoh ipun manawi wenten atur titiang sane nenten mungguhen ring pikayunan titiang nunas majang ring ide dani sareng sami jukut kangkung mesambal seru sekar alit ring kuping gajah kirang langkung titiang nunas ampura titiang alit kari melajah mekawasananing atur puputang titiang antuk para mesanti om santi 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 om